3 skupine što bi trebali da spriječimo. Prvo je aerozagađenje. Čitao sam neki sjajan članak kako su to uradili u Londonu ili sad u Milanu. Smanjili su stopu od onkoloških pacijenata do kardiovaskularnih na taj način, politikom aerozagađenja. To je veliki problem. I vjerovatno kad čovjek vidi ove gradove na Balkanu, da stvarno se zapitamo gdje čovjek živi. Druga stvar je nulta tolerancija na alkohol. To je jako važno naglasiti. Nema pozitivnog alkohola. To ona priča crveno vino, hoće li neće imati, hoće ako popijete 75 litara pa da bi dobili 1 miligram supstancije koja je protektivna za ovaj proces kalcifikacije. Ali nulta tolerancija je nešto što se forsira u svijetu. I treća stvar je obavezan prestanak konzumiranja cigareta. Svih oblika cigareta. Vi ćete čitati, vjerovatno pojavili su ovi novi pravci gdje govorimo o reduced risk produktima. Upotreba tehnologije zagrijavanja kažu da je manje štetna nego tradicionalna cigareta, ali generalno sve je štetno za pacijenta. I to su politike koje vjerovatno nas dvojica ne bi trebali voditi računa o tome, nego vjerovatno javno zdravstvo da bi trebalo poduzeti neke korake za to. Koliko može, nećemo ulaziti u to, ali to je neki pravac koji se treba forsirati. Četvrta stvar je način ishrane i popularizacija neke zdrave ishrane i zdravog životnog stila. To zvuči kao floskula. I ja kad kažem pacijentu, a i kad meni neko kaže, i kad vidim kako ja jedem, to je floskula. Ali vjerovatno bi bilo dovoljno da uspostavimo legislativu koliko može biti kuhinjske soli u pekarskom proizvodu. To nije nikakva novost, to je nešto što zapadna Evropa forsira, gdje vi ne možete koristiti previše kuhinjske soli pri pripremanju hljeba, kifle ili bilo čega što čovjek svaki dan konzumira. I sa tim prvo imate efekt da poviše krvni pritisak u suštini što je nama i cilj. I čovjek kad vidi kako su to neke 4 banalne stvari, a toliko mogu pomoći. To nisu stvari koje su iz naroda rečeno. To je nešto što je evidence-based, gdje imate dokaze, metaanalize ili studije koje su prospektivno trajale po 40 godina i koji su rekli da je ovo ispravno. I naravno tijelo vježba, odnosno fizička aktivnost. Vjerovatno popularizacija svakodnevne fizičke aktivnosti, pa čak i zatvaranje nekih ulica, prostora, trgova, opet ne ulazim u te segmente, stvarno mi nije namjera da savjetujem ili bilo što slično, možda bi natjerala ljude u svakodnevnom životu da više hodaju. Vi više nemate ljude koji su savršeni građe, mislim, ti se baviš tim segmentom, ti to vidiš. Ili kad ste na plaži, nećete više vidjeti one savršene građe. A ja kao dijete pamtim prije 20 godina, bilo je toga više nego danas. Očigledno zapadni način života, savremeni stil života, gdje više niko ne radi jedan posao, gdje ako vi želite da nešto više zaradite, da budete priznati u esnafu ili da imate bilo nešto više, pa ne bih rekao ni ugled, ali eto, da možete raditi svoj posao kako treba, zahtjeva kontinuirani svakodnevni rad 12 sati. Htio to čovjek sebi priznati ili ne, to je nešto što ga prati. I sve to zajedno dovodi do tog povišenog kardiovaskularnog rizika.